turabashuje inshuti zacu dukunda, tubashimiye uburyo kimudahwema kudukurikirana umunsi ku wundi. Amahoro y'Imana abane namwe. Muracyari kumwe na Mungu wanyu P Fred Master Key na producer Fred. Uyu munsi tubafitiye amakuru nanga se agasha. Abaturage barimo baribaza ngo kubaciye umusururu nanga se ubushera, ubworoshe n'ubukaze turajya he? Amasaka nitwemere kuyahinga. Mu karere ka Burera niko karere mu gihugu gakunda guhinga amasaka, bagakunda kwenga iyo misururu nanga se ubushera. Abenshi bari babahaye kubera byo, tukibaza ngo turajya he nanga se barajya he? Perezida Paul Kagame ibintu nizere ko atabizi, kuko abizi yabona ko hari abaturage bari kuharenganira. Mu mateka muri isi twabayeho, ingoma zose zaciye, nta munsi twigeze kubona ngo baca amasaka nanga se ubushera bworoshe. Ikigage wenda byo twabyumva, ariko se n'ubushera? Abaturage bamwe bari kwibaza, bakibaza ibi ni ibiki? Turi hanze y'igihugu nanga turi mu gihugu indani? Akandi gasha, ubukwe nanga se gusezerana imbere y'Imana byemewe n'amategeko, nanga se kubatirisha, nanga se anniversaire. Nta muntu wemeye guteka ngatekere mu rugo, nanga se ngashigishe ubwo bushera, yewe n'igikoma adafite igipapuro. Aho bahungu, ibi bintu ni bwoko ki? Turasaba Repubulika nanga se Perezida wacu Paul Kagame adufashe. Ubushera nanga se ubworoshe bakunda kwita igipende, siniyumvisha ukuntu babuciye. None se yibaza Bwana Perezida n'abandi mufatanyije kuyobora, ibanga ubushera bwasindishije. None se ko mugiye kutwabura, bamwe tukajya Uganda, abandi tukajya Congo, tugiye kubipumayo. Urabona nk'abantu bafite ibara, abenshi byari bibatunze, nabona byanze arapakira ibikoresho byo byose kwa heri mu Buganda, kwa heri Congo. Urumva abaturage turaba turi guhomberamo, izo ntabwo ari inyungu rwose. Turabashimiye mwese bari badukurikiranye hano kuri YouTube yacu yitwa The One Studio. Ciao ciao, amahoro y'Imana abane namwe. Thanks for